নিরঞ্জন তুমি সাইমানো তিনি তিনি ইয়ং সামানি সাত भारत हा कतरनि भारत हा कतर yok saranaनि bagै गोबांमा भारतनि स्वाधीनता संग्रामि रok सागबाय थांनि थैरावै कलमदै खिख्लायै भारत हा कतरनि जे गोबांमा जनगण रकनो हामख्राय रनानि bagै डेभलपमेन्ट खायनानि bagै बरक साक साक सेक्रिफाइस खाय थांथां ini all sal borona जों मैतक खायनायनि साल borona जों खलमनानि साल बरम रनानि साल जे o yok samani kalaisaki maya orang yok kobangma lokorok sacrifice खायमानि बिसिंति सिमाव ini chini titi ADC जे लाइ थांनाय एक बसरो chini भारत हा कतरनि कायसा संविधाननि बिसिङाव दंनाय 6 शिड्यूलनि बिसिङाव दंनाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि 6 शिड्यूलाव जोंनि TTADC नि प्रोविजन दङ ओ प्रोविजन नि मुताबिक अरनियो लोकरकनि बुट बाय कप्लाय दिङै जों एक बोसोरनि सिगाङाव ADC हाफांनाय गनानि हनै बारजा मांखा जोंनि बबाग्रानि नेतृत्वे ini cuma ek bosoro han limitation ni bisingo pane ini jadi wo han ni provision kaham koi pane sung je khai je sini man thai na sung khai thangkha sikon hoite kotor nini health department ni गोबांमा डेभलपमेन्ट सामसं खायखा एपोलो टेलिमेडिसिन तबखा नैनि इमारजेन्सि सेन्टार खोलावखा दैबो MMO खायबो जों मबाइल मेडिकेल इउनिटबो जों चालु खालायखा एडुकेशन सेक्टराव जतनिसाय इतिहास खायखा जों बसर कायसा मेवनो 6 to 9 नि एडमिशन नमानि 1400 जना जोंनि एडुकेशन क्वालिटी गाहाम खायनायनि बागै जोंनि ADC हाफांनो बिसिंति साथारै जों ADC आमचायनि शिक्षा व्यवस्थानो परिवर्तन खायनायनि साथारै दङ जदिबो नांमानिसो जों खायनाया जोंनि फाननि प्रब्लेम दंमानि बागै जोंनि स्पोर्ट एन्ड इयर एफेयारनि एक्टिभिटिस बाय मिराव लोगोराव जतनो सायमाखा TFL खालायबै फुटबल थोंगोरनो जों सन्मान दखा बरनो जों एनकारेज खायखा PCL खायबै क्रिकेट थोंनायनो जों सन्मान दखा दैबो बरनो एनकारेज खायखा फाइनान्सियलो दैबो स्पोर्टनि बिसिंति खेला दुलानि बिसिंति जोंनि आमचायनि लोगोरावनो जों गोसोखांगो आगरवानि बागै जोंनि साखारमोन दंनाय दैबो जोंनि जुबाग्रावनो रसामों मुसलमाननि बिसिंति टेलेन्ट रंनो जों अपरचुनिटि रनानि बागै जोंनि वानसमों हिटनि बिसिंति जों एनकारेज रखा नैनि पाहार ओनसोलाव नंजानाय दैनि प्रब्लेम बाहायके सल्व खालायनाय जे जागायाव बोरिं खायनाय आजा हाखर खोरैनाय आजा आ जागारावबो अत्याधुनिक मेसिन बाय जों बाहाय खालायै लोगोरावनो दै नंजानाय माथर मानो बनि जों पाइलट प्रोजेक्ट नामखा एटमॉस्फेयर ड्रिंकिं वाटर जों तबयै चालु खायखा खुंबाय एकाडेमी जों JBUS फुं जुनालनो जों कायसा खायो टोटल 11टा रक जों प्रोवाइड खायो नायलायखा अमा हायखेनो नेनि जुनाल सब जुनाल लग बायफाकेट खायो लोगोरावनो दैबो प्रशासननो गानाव तलांनानि बागै लोगोरावनो दैबो सचेतन बारायनानि बागै जों 3टा जुनाल टोटाल खोलखा 12टा सब जुनाल खोलखा अमबाय लोगोरावनि गानाव दैबो प्रशासननो जों फोसावै लायनायनि चेष्टा खालायखा अमा हायखे जोंनि
teibu ni LRS department sini ADC ni landซึ่งตาบสินีมายขอสิรินาในบางวิธีนี่สักทางมุนตองนั้น land allotment committee ค่ะบ่ใบจึงสินีหานี่น้องทางรถน้องซึ่งบรมีอธิการรในบางวิธีนี่ADCนี่ให้ซึ่งสักทางมุนตลอดต้องวุเตกุมาให้แค่ภายในชาลอจิกอนชามังให้แค่อตอชามังนานานี่บางวิธีนี่ยาปรีของไหนลูกรณีจุบัสุนังเวตอนนี้เกิดที่นี่พันคริสต์มีสิ่งว่าพันที่นี่สักทางมุนต้องต้องวุโอ้บารอดหายองมาชาลอซึ่งมีตัวใครเลยเนี่ยนางไหนซึ่งบารอดบอสนี้กายจะองค์รายจุนี้กายจะADCซึ่งเนาะADCอันใส่เนาะการุยที่ปรายจอเจมอนอุนนติอุมาย่าทิกบัวให้แค่เนื้อที่ปราณการุยบารอดบอสดูอุนนติอุมาย่าบนบางวิจารณ์นาบริจารณ์จนกวนซึ่งบารอดบอสนี้เจลูกรอบเป็นบางส่วนนี้ยาปริศนาในนางไหนบุษกังว่าอากาศนั้นในบางวิธีนี่คอมมิชเมนต์ตรงนั้นในนางไหนเจบารอดบอสนี้อุนนตรายจรกอากาศมันนี่ให้จนบุษนี่ADCนออากาศนั้นในบางวิทำชั้นในบุษที่ภายในชาลอซึ่งเด็กบุษทำใครในลามาวจึงยาปริศนาในนางไหนอันเตก็กำลังเสียजतन हाय हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यक समासाल जतन हामबाय खुलुमबाय थाय